Kolasib Police hnuaia traffic cell chuan thuchhuah siamin lirthei khalh le dahna chungchangah uluk zawkin lamah checking an kalpui dawn ti an sawi. Serkhan to Bagha Road VC hrangte chuan tlangdung khua tan chak zawka an lak theihnan coordination committee an din. Sorkarin ruihhlo ngaite enkawlna tura adin Jordan Center Sethawn chu athupungin midang kutahlan Council of Minister meeting in hrangte. Tlirtute chibai ule silranghaki kania chanchin thari lo ngai thak chun zomang. Kolasib Police hnuaia traffic cell chuan thuchhuah siamin lirthei khalh le dahna chungchangah uluk zawkin lamah checking an kalpui dawn ti an sawi. Thuchhuah chuan thlahlui me ni sompanga khan traffic police ten lirthei kongpuia zanria ka da chungchangah mipui ten hena ngenna an siam an hun tiam chung jun ni sompanga apel to awangin zana checking uluk takin an kalpui to dawn thu an tarlang mipui ten dan thataka minzom sakturin kan ngen chewa he thupek zom lo chu 179 MV Act to nei tu te thupek zom lo manga hrangte ani anti heti rol hian no pangkum tling lo lirthei khaltir lo turin nu le pati an nge na kumtling lo lirthei khal hremna dahna online a khaltir tu nu le pa po kumthum thenglung in tan theina le che signi sanga choi theina ani ti an tarlang kan faten kum sompariat an tlin ma lirthei khaltir lo turin kan in sha tirani anti a hengba ga hian lirthei nei tu ten motor windshield glass chunglama bia po theina phone number tar vek turte danin a phut angin lirthei document verify nei tur le license nei chawin lirthei khal turte roi chunga lirthei khal lo turte le lirthei khal laia phone mang lo turten driver le anei tu te an ngen bukani two wheeler khal tu tan helmet khum lo phal ani lawa ISI mark chuang chau khum turani midang nun na le himna tider thong thei khopa chakat taka lirthei khal po dan kalani a na taka shem thei ani ba ka van tlang kong lirthei in tlan siak le lirthei tlan chak zong en chin po dan kal ani ti asoi side glass da turte number plate wangei turte no parking a lirthei da lo turte le lirthei khal tu tan thomnopa ngai tak in bel ngei tura an shatir thu an tar lang bokani Serkhan to Bagha Road VC hrangte chuan tlangdung khua te tan chak zawka an lak theihnan coordination committee an dina an meeting ma sabera helai tlangdung kong chia siam thathwai ani theihnan malak an rel nga le ni ni sompa Serkhan azolbuk bukpui VC coordination committee hi an thukhoma meeting a chuan Serkhan to Bagha Road kongpui chemek siam that ani thwai theihnan Sorkar department how to te dor ni se an ti ni heti rol hian Serkhan to Bagha Road paltlanga Sorkar phal lo thil kuvarau le ruihhlo thil phurtu lirthei a omle omlo enfiani senti a hemi atan hian motorakal te check turin duty siam an rel bok ani Sorkarin ruihhlo ngaite enkawlna tura adin Jordan Center Sethawn chu athupungin midang kutahlan Council of Minister meeting in hrangte Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pvt.Ltd soidanin he center hi a enkol zuina tur Sorkarin sum anei lo awangin midang kutahlan hi anrela tundin hmuna enkol tu tur hian kaushan le mimal engemaw zat mutoma se thutlukna an siam lawani Jordan Center hi thlathum chung April atanga June in Serkhan ti top lei lo ani a Sorkar masa khan ACDP mangin kalpui ma se tuna hian kalpui theidin hmuna ding anin ti tak lo awangin pon lama mi in enkolin ruihhlo enkol damna hnua enkol zuina aftercare le skill development thlenga kalpui turin an duanga he hi pon lammi enkol tura an thanin a enkol to don ani Education Minister Dr. H.VANLANGHAKA chuan MNF Sorkar laia Council of Minister ni somni pasari tlakwa sang ni somni pathuma sikul zathum somli te din mun sang zok a hlan kai chu nimina Council of Minister thukhom chuan en thatle an rel thu asoi Dr. H.VANLANGHAKA hian vo in chungkhan press conference nein ZPM an Sorkarin school zathum somli te din mun choi sana tur sang ni somni pali ni nga state annual budget anda thu soin school za somriate provincialized na tur po DPNA ara thon khalani a ama ero chu upgradation hi kan kalpui tak tak don chuan education department le Mizoram Sorkarin dan anei sa te man theilo khop Sorkar masa Council of Minister meeting in lo siama wangin ngei tua that tura chhop chhole angai pha ati zertir tu tam tak ti lungai le politics in bein om thei tur po ngun taka ngai tua tel ani thu soin education minister chuan fel fight taka zertir tu le
khotlang chok jang khaina ai ma a in thlan ma chon tura lin du lua ta wanga thil ti ni nge an ngai na a hian dan kalkan thei lo thil a om ta ka wangin tun hun hi kan thleng ta ti in Sorkarin poi ti thu soi Education Minister Soidanin School Provincialization tura ti za somret zinga somli pakhat chuan Provincialization tura paltlang ngai an paltlang theia school za somthum pakwa chuan an paltlang thei lo thunga ne School Provisional Adok Grant in Aid tura hlankai somnga panni zinga somli panni chuan criteria paltlangin som chuan an paltlang zolawa lamsam Grant in Aid tura ti school za paret zinga somrukin criteria an paltlang thei lain somli paret chuan an paltlang thei lo thunga ne notification ti chua ti swal palthila higher secondary school don turza chautar lan ni in middle le high school tenen huang khata da ania ataga kalpui thei ani lo lain notification siam thatle mai ai chuan council of minister meeting a chop chwali atan ti ane lamsam grain a ta hlankai notification ti chua hi ni somni pakwa september sangni somni pathum mi ani a kum sangni somni pathum mla in thlan hun an puanga model code of conduct ken ko ani ma asiam thatle thei ani thaulain engwanga siam thatlawa omta nge ti channa sha thei ani law education minister chon zertir tu le khotlang din hun ngai to in school din mun sang hlan kai chon du tho soin dan angin ti thei ani miao si law dan pelin kan kal thei bik si lawa chu wangin dan te siam tha in council of minister a kan thlen leang school tam tak criteria phalaw an din mun sha thiam ngai te po an oma chung te awang chon criteria po en non ani don ani ama thei ang berin rules kan siam tha ang ati education minister chon school din mun sanga da phu tak tak te chu din mun sanga da turin an kalpui chunjom zel don ti soin danin aphut anga building po nei law result nei chelutuk te le school no pang nei tlem lutuk school zertir tu le an enkol tu te chu changle zol sau turin angen ani in thandona no saruma thil ti ani awangin har sada an to tho soin Dr. Valal thana chuan zertir tu chung kwa le khotlang thanem tak anshil hei ngai yang ti po kan ringa hetiang ang thutluk na siam hi thil online lo tak ani ti min sha sakturin kan ngen rwalin antan kan bezel ti min sha sakturin kan ngen ani atibo Vachuampui Joint NGO Longtai District chuan thuchhuah siamin Assam Rifles Major Harsimrap Singh chunga anlung oilo thule suspend ngei an phut thu an tarlang Vachuampui GSC tarlan danin ni sompasari June Sangni somni palit lai lamdar Livia Khan Parva om Assam Rifles Major Harsimrap Singh haute chuan Bangladesh refugee chunga Silal Vuan thanga Vachuampui VCP chumuin anin thatakin alaudong songa ni sompakwa June sangni somni palia refugee laulut 30 video cover chungchangah VCP chungenin angen angin video cover poti ani Assam Rifles hian anti tur anti Assam Rifles hian anti tur anti zo hnuaia ho venghal me tura ngai ani lain video cover chu ti thale turin VCP an ngen le a hi VCP chuan du lawin tongkam moi lo le musit taka tongkhomin man tumin a phone te po an lak sakani ama ero chu VCP han thei top chwa ve in phone chu a chu sak ve le a he thil thleng chungchangah hian Vachuampui Joint NGO chuan resolution siamin pusilal von thanga Vachuampui VCP musit tak le diglo taka man tum tu Assam Rifles te hi Joint NGO chuan condemn tak zeta he thil thlenga mo phurtu Major Harsimrap Singh hi thunei tu ten hrangte ang bera suspend turin kan ngena he thil thleng hi VCP hmusit na mai ni lawin Vachuampui khua hmusit na Vachuampui Joint NGO chuan ngaia kan unau Bangladesh refugee te hi thei top choin lo boy pui to thina ton thleng hian thei top a chwa meka ton hnuaia hetiang thil hi a thlen non to lo nan Vachuampui Joint NGO chuan thu chwa an siamani Vokpulshi African swine fever wangi nimin khan khwa sompalia vokza anthia khwa somparuka vokzani somret pakwa swat ani kumin January ni khat achanga nimin thlengkhan ASF shi le na khwa za paruka omto a H.VANLANGHAKA department tarlan dani nimin khan Aizawl district a khwa le veng pariata shi wangin voksomni pakwa anthia Serkhan district a khwa le veng palia voksomruk pariat Sethawn district phulen khwa a vokpani le Khazol district a dulte khwa a vokpakhat athi ani nimin vekhan Aizawl district a khwa le veng sompania ASF darzel tur venan vokzani sompali swatani a Serkhan district a
khua le veng palia vok somsari panga swat ani bokani ASF wanga ni mina vok thi le swat nen hian komin January ni khata changa ni min thlengkhan vok sang ni zathum somnga pasari thi to in vok sang li zakwa somro pakhat swat ani to a ASF ke hnuaia vok thi le swat zongzong chu sang sari zathum som pariat ani ni min thlengkhan Mizoram khua le venga za parok chuan vok shilen na infected area puan ani to ani National Skill Development Corporation International chuan Japan rama Japanese recruitment companies ten tho ho na thuthlung April sang ni som pakwa an lo zia to angin Japan rama naruak no kha nan Specified Skilled Worker SSW program hnuaia Hospitality and Nursing Caregiver batch ni chu June le July thla hian an thon chuak dona hrechiang dutan NSDC International website www.nsdcinternational.com enthei ani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni